Das Haus. Das Haus. کور. Das Zimmer. Das Zimmer. خونه، کوټه یا اتاق. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. د ناستې خونه. Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. د خوب خونه. Das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer. د کار خونه. Das Badezimmer. Das Badezimmer. حمام یا د لامبو خونه. Die Küche. Die Küche. پخلنځی یا آشپزخانه. Die Toilette. Die Toilette. تشناب. Die Tür. Die Tür. دروازه. Die Wand. Die Wand. دیوال. Das Dach. Das Dach. چت یا بام. Der Flur. Der Flur. دهلیز. Die Garage. Die Garage. ګراج یا د موټرو د دریدو ځای. Das Fenster. Das Fenster. کړکۍ یا حشداره. Der Boden. Der Boden. تلې، ځمکه، غولي یا فرش. Der Teppich. Der Teppich. فرش یا قالینه. Die Treppe. Die Treppe. زینه. Der Tisch. Der Tisch. میز. Der Stuhl. Der Stuhl. څوکۍ. Das Bett. Das Bett. کټ
یا د خوب تخت. Der Schrank. Der Schrank. الماری. Das Bücherregal. Das Bücherregal. د کتابونو الماری. Die Kommode. Die Kommode. دخل یا سیف. Der Schreibtisch. Der Schreibtisch. دفتری میز. Das Sofa. Das Sofa. کوچ یا صوفه. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. یخچال یا سړوبه. Der Fernseher. Der Fernseher. تلویزیون. Der Staubsauger. Der Staubsauger. برقی جارو. Der Lautsprecher. Der Lautsprecher. لاسپیکر. Das Türschloss. Das Türschloss. قفل. Der Schlüssel. Der Schlüssel. کلی. Die Gardine. Die Gardine. پرده. Der Spiegel. Der Spiegel. ښیښه یا آینه. Die Mülltonne. Die Mülltonne. کثافت دانی. Der Eimer. Der Eimer. سطل. Der Besen. Der Besen. جارو یا برش. له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.